ndashima Imana kubw'uno munsi Imana duhaye, turashimira Imana kubw'abarongozi bacu. Yesu abahezagire. Hari ikintu nshaka kubaganiriza kuri uyu munsi, mwanya muto cyane dusenge. Bavandimwe, iyo uwafashe umwanya wawe mu kuja gusenga, hari igihe Imana iguhishurira ibintu byo gusengera. Semeni amen. Mu gihe udasenga naho uguma wizungurukaho mu masengesho, ntumenye neza ikintu kiriko kiragwana nawe, mbega kubera ikinje we bigenda gute. Semeni amen. Ari kwisenga Imana irakwereka ikakubwira ngo Patrick, icyo uragisengeye ni ikibazo uragisengeye, mugabo kandi hari ikindi kintu utari kurabonesha amaso. Haleluya. Ndabifuza gusenga, haleluya, uko mutigeze musenga Imana izabashira gusenga. Ndakwifuza Imana gushira gusenga. Haleluya. Uko Oscar yabivuze mu ndwi yaheze, narabigishije ijambo hejuru y'impemu ya retari cyo gucereza ibintu. Simbabwira retari imwe ndamucererwa muri mariage muri dote mu gace, sibyo ngiye kubabwira biriya, ariko biriya navyo mubireke. Ko muravyumva neza, sibyo ngiye kubabwira byo gucererwa muri dote na mariage no kuregiza oya. Ngiye kubabwira ibintu byaducereje mu buzima bw'impemu, ikirere cy'impemu, ugasanga ubuzima bwawe. Semeni amen. Ugakundana n'umuhungu none akagenda, uracerewe aho ngaho, ubundi akaza bikanga, ubundi hari impemu iraho yubatse kugira ngo ucereze. Semeni amen. Aho utegeza kuba uri imyaka 40 ukabaho mu buzima retari y'imyaka 10. Bavandimwe, kubera ko tuzi Imana tugiye gusenya impemu. Semeni amen. Ikintu cyose kidutuma tutagera imbere, twagira ngo tuje imbere, impemu yo gucereza ikadukura neza. Nahishuwe paste, hari abava naho bari ikabajana ibirometero basubiza inyuma. Ikindi naco nahishuriwe, ugasanga umaze imyaka muri Karumeli n'ingabo kubera impemu yo gucereza, ubwo usubira azero, ukisonzesha ugasubira azero, ukagira buti ugasubira azero, amajambo yawe, imvugo zawe ukagumira wawe. Bavandimwe, n'izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, tugomba gusenya ikintu gisubiza inyuma. Tugomba kuva mu kazitiro ko kwizungurukaho, ubu ubuzima tugomba kuburangira. Semeni amen. Isoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Somera gusubira mu byagezwe ma. Gusubira mu byagezwe. Uyu mugoroba turatsinda impemu ziducereza amafinanse yacu. Ko muravyumva neza, ziducereza mu mpemu. Urabona ugasanga mu ubuzima bwawe bw'impemu buguma ari kwakundi, urumva ijambo ry'Imana ukaguma uri wa wundi, ikitubuza kugera kuri destination yacu. Imana iranze nabimubwiye, iranze Karima, nabimubwiye iranze. Wabona yaracerewe kwanza mu rumogi, acererwa mu bunani, acererwa. Ubu nyine niho yazuka karazuka, ariko yaracerewe. Uyu munsi iranze naba ameze gutya, arari umupapa afite abana babiga muri maternelle. Gucerezwa rero ndahari kubera kuriya gucererwa nabeshe. Kandi iyo satani yagucereje uza wibaza ngo yego ndacyafite imyaka ngo ndiko nje. Wacerewe, nta myaka wacerewe. Iyo yakumvisa yuko nawe ndaca. Haleluya. Somo murongo ma igice cya gusoma mu byagezwe, mwahageze igice cya 2. Subira ma. Subira soma gusoma mu byagezwe 1:2. Uvuye Horebu kaja ikadeshi barune, uciye ku musozi Seyiri urugendo rw'iminsi 11. Ari Israeli kuva Gosheni kugeza ari abavuze yari iminsi 11. Muranyumvishije? Bamaze imyaka ingahe? Bamaze imyaka 20. Mu minsi 10, urugendo rw'iminsi 11. Iminsi 11 barugeze imyaka 20. Mwijoro ndiko ndasoma kiriya gitabo kibyutse cyane cyitwa Bibiliya. Imana yarantangaje. Barya abagabo bose yatumye kuja gutata igihugu, bagarukana amakuru yo gucereza abandi. Imana yaravuze ngo abandabica ukwabo kwanza, aho murambutse murariye mamu mwiwe amazi muvuze gute ngo ko muratinya abandi, banza nige bariya kwanza bave mu bantu bariye.
kubera bafite amakuru yo gucerwa. Hari ibintu n'umuntu adafite amakuru yo kuja imbere aguma kugira ngo ibintu byagenze neza ibintu byabaye. Ayo makuru yakubwira kumarira iki? Imana ikunda abagenzi bandi bakunda izina ryayo. Izina rya Yesu Kristo abatekure yaje. Haleluya! Abantu bafite umugambi wo kwisubiza inyuma bavandimwe, uyu mugoroba kuva kwishira no jambo tugomba gusenya impamvu yaduceresha. Kimuzi ko Imana yakora igitangaza mu minsi ya vuba. Tuzi kwagura imodoka mu myaka 40 ukubise gucega gura no gucega bw'umuntu. Ko murabona ari ugucererwa bwoko ki? Nabona agahungu kanje kavutse mu gihe kitari cyo gucerwa. Nakabonye kari kwivura akagahana. Kavutse ne. Iwe karibukira kwivura. Ubu nyine muri ariko hari igihe ukamukura mu gucerwa gusa. Kumaze neza tugomba gusenya iyo mpemu tigafata abana bacu tigafata nabo tuvuga amajenerasiyo yiriye naracerewe byararangiye ariko bita Yesu ashaka kumushumbusha. Aya makuru y'afite ibyo bifite Yesu ashobora gushumbusha uhagaze uri maso. Haleluya! Mureke mbabwire ibintu barenga bituma ducererwa. Ikintu cya mbere n'ibigirwamana yabivuze Felix. Iyi wacu bashinzwe ibigirwamana. Uriya mudamu yabivuze biriya bintu by'iwabo iyo bimenya kare uriya mudamu yaba ameze kuriya usoma muzibure Bibiliya turasoma Bibiliya kandi ntibikomeze hano kumva bivi ntibikomeze waracerewe hariya si wowe buriya twaracerewe hari abantu batabikomeza ntibikomeze mwaracerewe. Abashamaza 6:25 somera 6:25 yemwe none abantu bamara imyaka 20 bakose ubuzima bw'anya na ubisongiza mariage 12 kuragira ngo nibisanzwe biri ni guta imyaka 20 amafaranga buri kwezi ubundi muntu ukoze guceka ukoze koma uvuze ngo musanzwe cyo muri uri mukwiga wisiga uryamye ushiga inzara abahungu bose baragutaye baragiye uzigiye ku musozi wenyine ukagira ngo niki zakubayo bitu turafite guceka iyo ndimeze nk'abantu ndagishobora zikakora zikabona itabaye nawe ushobora uyu mugoroba mwiza ku buzima bwawe ndabukije kwegereza uyu mugoroba mwiza ku buzima bwawe. Murazi gituma tugomba gusenya impamvu zose zaduceresha. Amen. Tugomba kubisenya duhereye mu mizi kandi turabisenya kuri twe n'abana bacu bene bavandimwe. Hari umuntu hari igihe ubona umuntu akiga amashuri agafata lisanse akagira maîtrise agakora bamubaza kutagira mariage muri Rwanda cyambere yabo. Iyi mpamvu yo gucerwa ni ubuhoro. Iyi mpamvu yo gucerwa ni ubuhoro. Uyu muntu agwiza imyaka 40 ngo mu fiance. Iyi mpamvu ni ubuhoro. Namara abereza imyaka 60 umwana we cyayiga muri primaire. Mu myaka 60 uzuzwa umwana wawe ujuguma ngo wasaye muri primaire. Mu myaka 60 twashuguma n'uwo akana kaka igihe bana muzukuru none ubugiye kubasha gutwanaza kandi rero aha mucamona ngo bisanzwe birumva ngo byo bishashye abarundi ni imico yo gucegwa si y'abarundi yewe
Dusome. Soma mama, soma. Umurongo 5:26. Ijoro ry'uwo munsi aha itani imfizi yaso imwe ya kabiri ugiye gute sanzazi igicaniro cy'abayali umva ibintu bya mbere bituma umuntu acegwa ni ibicaniro biba biri iwabo abatazi ko murabyumva neza hari ibicaniro biba mu miryango ugasanga barubatse uruzitiro ndagusengeye w'Imana igwishuriye ikintu kiri iwanyu kitubatswe n'Imana abagorabishije ikintu cyubatswe iwanyu amajambo yavuzwe iwanyu ibyavuzwe n'abanyogosenge ibyavuzwe n'amajenerasiyo n'amajenerasiyo icyo bakoze ku buzima bwawe tugomba kubisenyera imigoroba Amen, amen. Gideon Imana imaze kumuhamagara ikintu cya mbere yakoze yasubiye inyuma aje gusenya ibicaniro biri iwabo. Bahumvishije icya kabiri kiza gituma tutagera kure n'akarimbi twashingiye Abatesalonike dusenge Oscar kurumva Oscar Imana ishimisha ko Imana iri kuyacyaburiye mu nyoro niyo migozi n'ibyo bintu byo mupfumu wabumvishije zaza raguceje ukuntu ibiti ugahanuka kugira gute ukazunguruka ibujumbura none bitagenza tumurongo yambwiye ngo yatangiye amashuri y'indari 1993 no yarangije 2017 arambira mukoze guce bene urumva myaka yo Oscar gana undi yeme so gucegwa mwageze Abatesalonike Abatesalonike bambere 2:18 ndashaka ko umuntu wese afite Bibiliya atatiri asubira mu murongo Icyete cya mbere cy'Abatesalonike nimba Bibiliya utayitiriye soma udusubira mu murongo 2:18 kuko twagomba bashaka ngo kangahe kubera bafite gusubinya rero muri kangahe 2:18 Yampinduriye izina yampinduriye amateka yampinduriye izina oh haleluya yampinduriye izina yampinduriye amateka ariko shabo twaze neza kweli tugomba makagoma tunkaba haleluya umugoroba twasenye impemu zose zatumye twizungurukaho gusa zaduteresha bavandimwe aho isi yo tuba turi base umunsi nahishuriwe nako ndasengera hano ejo bundi wa munsi ejo bundi twicara hano n'undi mugenzi wanje twadusengera hano n'undi yambwiye yeme twacerewe twebwe tukiyatwuza kano gasare kangana gutya n'imyaka tumaze muri ministeri yo kuvuga ubutumwa bwiza twaracerewe pastor twaracerewe dutegereza kuba abantu baje amateraniro yacu bakeye 5,000 twaracerewe he namakuru twaracerewe nibisanzwe twari tugeze ku rwezo amateraniro ya mbere 5,000 muri bangaye hano kubu gucerwa kwacu Imana turebe natwe twibuke twaracerewe soma umurongo avuga gute Uwani Paulo gatubwiye muri myaka yanze Uwani Paulo tuze kwibaza ngo nuri wanyu bururi hariya Uwani Paulo kurumva bari tugiye ngo nuriya iri karuzi y'ubwenge ubyumve neza ngo yavuze kuko nagomba kuzi wanyu si rimwe kandi si kabiri Satani yarazibiye iza Paulo Jana wiriya munani mukayegoro urahuragaramye ngo abantu bamubishije Paulo yashaka kuzitesalonike si rimwe si kabiri wabishije Satani akagira gute mubishe nawe Satani yarazibiye ibyacu turamureka yazibiye n'urugendo rwa nimba yarazibiye ibya Paulo jewe nawe ariko uyu mugoroba arabona uyu mugoroba ngomba gusenya impemu yose yamushereje Amen, amen. Yazifishije yaje kuzitesalonike ariko Satani yamayuba kushika nagerageza bikanga yarangwanije urugero nimba Satani yaragwanije Paulo wewe naho
mugabo ntacyo dufite imana itabaraba iyo dusenga rangurura gira n'abandi dufite imana itabarabayo iyo dusenga haleluya dufite imana itabara sizo kwa Yesu Masiya dufite imana bavandimwe yaraducereje ariko dufite imana izishumbusha ndabukije ukwegera ngo dufite imana izishumbusha dufite imana izishumbusha rero imyaka izigazari dufite imana izishumbusha we dufite imana itabara dufite imana haleluya haleluya dufite imana yarayishuriwe waracerewe ntubikomeze yarayishuriwe ikintu cyonyine kiza gikuraho ikintu cyo gucereza ni amasengesho Pawulo na Sila barabafunze ngo bacereze urugendo rw'ivugabutumwa mu Filipi mu gice cya 16 muzakoze urutumwa barabugarana hagati ngo babacereze Pawulo aravuga ngo nabo batwugaranye ntacyo akanwa kacu karakomeye tuzazamura amasengesho yacu semeni amen niko dushimira umwami wacu haleluya amasengesho y'abagera ku Mana bamaze imiryango irigurura yose n'amadirisha amaze umuzama ariye kwiyicara no tubihano twese twitwohunga bari bapaga tujye ibintu tubihano semeni amen ngo mu gitondo baravuga ye aba bantu imiryango yayicika yonyine aba bantu ko bafunga bagabo aba bantu ko basiri bene data gusenga kwawe niko kuzosenya iyo ndose satani akunyaga haleluya ndamukiriza kwegereye ngo ndakwifuje gusenga haleluya semeni amen ndamufuje gusenga ko muribaza ngo Petero iyo batari kumusengera abakristo igice cya 12 zaragenda gutera yarabyatageze barebye bamwise Petero atageze amaze ngo abakristo bahuje umutima n'inama baravuga ngo Petero ntapfa semeni amen abandi ureke tubereze ibihe bya satani yaratwize ngo ndakubwire nimuza yumva uzamusenga mu ijoro ijwi rikakubwira ngo ryamu zose riremeje uzomenye ko wibwe satani n'ibindi umunsi wose basomye Bibiliya uzomenye ko wibwe muri wa munsi muri cyane kuribwa satani karakwiba semeni amen bisenga nizo bizotuma semeni amen tugaruza zacu satani yatwize turi muri letane twarasubijwe inyuma aha turi so twatubye ariko reka dusenga Imana mw'ijuru irashaka kudushumbusha ntarangije dusenge reka mbabwira kandi twamwe n'ishure pastor iyo umuntu Imana yamugiriye neza akava muri letare icyakora cyose abafite favori dasa abafite favori yivuga amen tumaze neza iyo bakora utari muri letare abantu barakurongera abandi baravuga ngo babuza ibidandazwa wowe cyo cyangwa zanyuma bakazigura bazabazigura wifuzwa ninde muntu wo kwifuza no gucerwa cerewe ucerewe imyaka 30 ninde muntu wo kwifuza ucerewe icyo iryo tero ryawe kubera mu rugo yarambwiye hano Epitase kuwa kane arambwira ngo yewe umwana wanje wa mbere bafite nka abari ko mu gatatu baryo wambwiye gute badaze kumanda kugimbara
imbaraga zawe udakuyamo bitameze neza kuva mpishuriwe rino jambo ndi mu gusenga nkutarigeze gusenga kubera iki naracerewe ndi mu gusenga nkutarigeze gusenga bibiliya ndi mu kuyisoma nkutarigeze kuyisoma kubera ndi mu kuyatura kw'amajambo meza nkutarigeze kuvuga kubera ni neza kubera iki ngomba kurwanya impamvu yose yasamaje ya retari ubuzima bwose retari ibintu byose Imana igahanura ikintu ikavuga ngo ntwaye kino kugira ngo kizoshike imyaka n'imyaka bazima bagira na Yesu tugomba kubasenya nta mubasha nta mugabane nta n'ikintu haleluya somera mu Yoeli Yoeli dusenge Yoeli ijambo ry'umubishije tugende dusenye mama mwande kumbe cyane tubibaze ngaho ngo yarashitse ijambo ryavuye kumana mama nararondeye neza amaverse biblique ndavuga kumbe Arisirayeli barasherewe ba Paulo bambeye jewe baza bansamaze nyine bancereze ndabihorere ngomba kubanyiga na banyina wabo nkaba bakaje kuzimu nta mubasha mfite ku buzima bwanje kandi zo gucereza n'abakobwa mwe impamvu zo kubacereza bwa mariage tugomba kwisenya no munsi kandi n'abahungu so muri Yoeli 2:45 bandoreke turimba kafesi kamwe tuvuye mu yampindura izina ndakwifurira Imana guhindura izina cyane amen tugomba kugira report eri urabona imyaka umaze eri yorotare nayumvishe tera Imana igwize abateka nimugoroba Imana igwize abateka hindura izina Gucegwa muri abantu bagabanya imyaka nufira 25 afite 32 gucegwa ukaza ugabanya kuba nawe wagabanya wacerewe ugabanya mu majambo ariko mama yawe na papa wawe nawe muri batatu muri n'Imana murazi imyaka yawe besha abandi ariko hari umukobwa twiganye muri 10 yadise imyaka 18 muri 13 imyaka 18 ndamubaza yewe Menedor yitwa Menedor Menedor wewe kuva muri 10 ntiwigeze kuba tugeze muri 13 utazamuka n'umwaka n'umwe Menedor yaratangaje ko naho igabanya yaracerewe somera umurongo hava gute kandi
bashumbusha iyo myaka izigenda isanganguye nibira zobashumbusha iyo myaka myamaze izigenda isanganguye cyane. Haleluya! Abandi dufite Imana nyir'imbabazi, Imana yacu nyir'imbabazi. Mureke tuyibwire ngo dushumbushe Imana. Hari imyaka, hari amezi, hari zaba etare niyo byarenga. None ndakwingiza mushumbushe wa Mana we. Semeni amen. Maburuke dusenge. Ijambo twose subiramo hejuru. Ejo muri veyi mwaguruke. Hey.